Ole ngalo ele Sukarnirma Mr. Cabinet. Mato te sarben mai tatu fila. Leo o mato mo pea briefing o ripoti tau au na pea tamatai minsta o sufu maroina e whakewhoi le whagurunga o roto tangara. Ia ripoti whangasolonga kato ngā ruenga. Tam whai ai nei fō ia ngase o le misela. Mai ro matou na pea le ngai atu pea e la tatou futofusia vai longa le tulu o awhia ai tatou tangata e ngase o whenai me tatou ngase pisi. Le hoi wa matou motinoa o le tasi leo whakungai o le awhia tele tatou on tele e amanu food center on the tawa fai in fair ni tui kuia e afu mea e le tulanga atu sawai is lafot pea e le tātou tāna tau i tina matama o le tulu e le nā tātou o faia lea winga e foi atu na tu te whataura me tō whanamao ma le whakutanga tau e mātua o roi e lava le nātou siwhia e a whai e pere whanau e rapena whoe na nātou tausisia tulanga masani e whapea whasaralawina mo kuikuia me mei o whanau tepe. Ai le tu soma e atu le tu soma ko tamata e lau ani mai o tasi le o fa mai o to te lei na tatu tamata wa fia misi ai ia wa mari biu ia fana o pele ia na to ia ma fa mi sema ko na le ma fia mai tatu maro o se tau whaila wa tau iai ia e tātou udama ma o tau o whiko tau iai ia tau whitina e ngase mana nā ruenga unu whai o na tu whai a la panofu nei e mori mo iai whawhikai e tātou paana New Zealand na Australia na sikai au tau mai ai ia so sami mai le malo o Tahiti. Ia ele uma me pe tuititia le nga whafkai. Ia la jo wa whatunonga lea le lofa. Ele se tino le lofa. Ai whatino e tātou malo whai. Ai whafkai lea. Nā pui lea o mātou sāme mani mei au whanaki. Ua tele ngā luenga whenai mo tau. Ai a tau sirifia. O tātou ki ngā whatas. O le awhanga hoi lea mātou te sāme kari mai. E le ngate i ngā bormori atu o le whawhitai mai whamaloa. Ia e whapena hoi o na mātou tuku atu o mātou tau au. Ka pena i sosteini e mo mia e kore alama le sosani. O uma o ta oto o tātou whasaralauma kusai mai kura whono. O whanalawe tu whakosei e whasaralawa i loa tu lana whakapere tātou anu i me i amanoa ai le sosani e au noa ma le whanalawe veina o le whanalawe lame o le soni tu la whono ma e tāmo whia i fo i sono si awala e o i ai mano si mano e le to e whanalawe veina o alama tu la whono o i ai whakatiese
ina ia whaatino so swami e tau na maki o tātou tangata. Nara lea o mātou tātou mai ai, na nei tula whiawhi na ia loho ina o tau o loho mātou tātou ko iaki. Nā lapa se so swami mo mia, aua le tuua o na kufonga lo tau minister, ia whapefoi ma lo tau kusini. O ia lea o loho tu i te teina o le tātou ngā ruenga o lo whaiwhakas. Mātou te watuai le whaftai na whamalo i le whengofie. Wā o ngā ruenga whapenei o lo matia e whoro tō suifua. La matia e mo suifua i lātou uma o lo ngā ndue. Wā le hui mātou te iloa. Pe a whai le o ajotoa ia mai la au on ni kumlanga o whakamalai ni teini e tilivai e ono lea ma antona mai la au e ono lea ma furi tui o whatino nalo lea ua matou o maiai e moni atu whakatai ma whamalo ia o tōru tukeni ia o tōru sa wa o i le tua o tūtaui la no foi matou te talonoa tuai o le alava ia le koe ngā soswani e mo mia aua le iau ki tua semanatu o le tu kusina na mauruma ia aua ni tāwhia le soswani e matu i e musu whaima i antu tō e mo mia le soswani o lo matou tapta po e pea awa o tō o lo iai le poto masana i le ise poto iai matou ao loa i kumlanga masanase e kula i mai e te tau ana matou whatuikuaina tu mai o tu inatu e le kua i atu o tō mo le whatinonga ala tō ngā renga matou mai nei tō sirifia o lea tātou te ngā whatas i le ngase wāwhi mai no tātou o tunu. O mōwhana whātau tō tātou maloni si o fuwhanga mamau mo le puipui o tātou tangata umalawa e o wale tulafono wā le whaatulafonoa ia e le whailava o na antotoa puipuinga. E paula le awala e whaiai o na tātou serap sene o le puipui uma tātou tunu. La tōwhoi o lo fōwhoi malanga i whafo ia awane i whakamala. Awae o lo i e whoi o tunu o whakaoto tulafono e le whaiai o ntotoe o atu e tātou atu o noa ma se whaino o uma o na tāmawhia e tātou umalawa e tuipuipuia i le tuipia e whoi la tōtangata mai leo na whaina o na li whamai. O le tau o le whamaina nei, o le leo stei mōmua nei, tātou te mantua pēr i le malana i ai tātou i le tausanga e whengu salau subanu suiva o tunaka ia e whataua i tātou ma le tatalo i whomai umalama o malua i tonu o le tātou whalemai o tua whoi o tuatu o le whalemai au tō pisinisi. Teimi nei tō tupu lai mai gai. Ia whaangaan tō mai ngā matu le tua i a tōtou. Ia mwhaakafoi ma le aoina o tō o tele a tātou ana le vene ma lo whafo. I le maua tō mai o i a tōtou. Teimina nei, i le tō whai atu tōtou mai. E tō te iloa me tō whai tūtu lai ma mai a ngā koe whatasi. Ma fō mai e tātou malo. O lea o mo mia lau tō tautua. O le mātou upu lea mātou te taranako e nei kura whiawhi. I arofo lea kua e na ia turu i pēr le manos. Ma le poto i le tulanga o le konfitia o tātou tangata. O mātou tarane mele ngā whanau. For our volunteers and also missions from overseas
We are very grateful for your voluntary service to come here from your countries and give us help. This is one occasion where we have suddenly faced a disaster. This has not been the usual case with us. We have been able to take care of the health of our people. But many years ago, we suffered the same kind of epidemic, and we are so grateful that your governments and your organizations have seen fit to extend us your assistance, and we are extremely grateful for your voluntary work to come and work for Samoa. And we wish God's blessing for the efforts that you have done, and to bless and guide you while you are here and when you return home.